Malam minggu ngumpul beradanya? Keur ke mana gitu? Minggu sekali mulang gitu. Ukur ka ditu. Gawe di mana itu, Neng? Raja Bangun elok. Anu baheula deh, ngenekan elok. Jangan elok anjing. Ngenekan elok. Taraju salopan. Lemang taraju. Orang keur ulin di Baturan. Iya si Purunyus tuh. Cus gitu ya. Sobat baheula. Anu jadi bos ieu material. YouTube kan tah. Poek Nengan rada cang. Kayak di ditu atuh dihareup. Tuh daun teka ciri, pada kacangan. Anger wa da. Anger dah kamerana butuh deh tuh. Tuh poek. Nya, Tapi dah memang banget orang poek. saluanya. Wah daun mana yang lebih poek. Oh, teu tinggal pisan urang mah komo. Ek mawakeun sabaraha puluh lagu. 5 5 lu. Ting genep ketang. Biasa pemanasan ke main di dadahan bener mah. Ya pemanasan. Pemanasan lah di mana. Asli poek euy. Poek. Iya sobat orang cek boleh. Wah. Bagian wah. Baik wah aja yang penting melebar duit. Wah. Ongko kamera hareup mah kieu cek urang kumaha teu peuting.